Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khobor bamenta kasngi. Uba passing rani uwei na ginong wat jingtip daga right to information RTI ulawan ban ai jingtip ikipat ba hakabia day baga jingbu renti iginong tray kabalatip kum karusta yathu utay unong wat RTI bapawnam kajila hasilong press club min hakalai terik unailar. Uba passing rani ulayo ka RTI na personal department na secretarian min hakalai terikhi. Kajing mang bahakam kabalatip kum kajingbu renti ia kinong tray roster baro shikata kam judan henry hadien bala mudoi da ka mukut duma persya eka sarkar Meghalaya da ka GR marak lingba ka PIL kala pelong ia ka Iingbishar ka Meghalaya High Court ban pinmi ia ka hukum haka santrik benai besaw arhajar arpuar. Barkani kadaiban batha eka sarkar bakan wanra eka jingbu renti ia kinong tray ki badan hajilla Meghalaya. Karkum kajingmang bahakam jeng usnem syajak nais pa anyo puar kadon kajing bahakam yaki khasi jantia bergaru prapo person naga benta ki schedule class other backward classes kalong san person barkhat san person naga benta ki wepan baro yathu uba passing rani. Kajing shisha bana ka sarkar Meghalaya ka shimsting omshem pentri kam yakani kajingbu renti ya kajing thung kam baro kitikisnem. Kalong baki office sarkar ki de bandon ya ka jingbu renti ya ka jingdan ki nongtray ka sarkar benrap U Bah Rani. Ya ka tay ka hukum juga Iingbishar bat kala pelong ya ka sarkar Meghalaya bakan ay ya ka jubab si Iingbishar. Bana kaliang jong ka sarkar Meghalaya ka pediang sobhay ka nikaray ban pentray kam ya ka jingbu renti ya ka jingdan ki nongtray sarkar pinsngo U Bah passing rani. Hooj ka sarkar kalale e kalenti ka badai bha henry kam day pat kalenti ka badai. Baro shikata da ka hukum jong ka Iingbishar ka Meghalaya High Court menta ka sarkar Meghalaya kalahap banle e ka badai yathu U Bah passing rani. Kani ka jingbu renti da baro ki office haba thung kam thung jam naga benta ki badai ki scheduled tribe scheduled caste or the backward classes bar ki balong pat ba. Haba yadai bakane jubab kabalada ka sarkar siya ka Iingbishar jong ka Meghalaya High Court kapaw siyay baka ni ka roster kanumkta haba pendap ya ka kambalad. Da ka ba pinkenriya kam, da ka ba pinkiw kerdan, bar ka ba syupha atray siyaway. Haba yaday baka jing thung kam sipo na kabenta saw sansngi kaneru kanumtray kam haba yaday baka ni ya kinong tray bala syuthung bar ki tray sipor bar iki badon jing dunah gid kotmen kane ka jingbu runti kanumtray kam. Katanat personal kalapan mi ya kajing betha banang ni syakman lada wan kajing kot thung kam themai laka day haka MPSC ne haki DSC syua ban penbenapat ba ki hapan pan jingbit sya na personal department. Hadien balayo jingbit ka MPSC ne ki DSC kinsala ban penbenapat ba ya ki kam ki balad. Ki office ki bahakli do kalong babaro kitnat sarkar ki di bantray kam ya kani ka jingbu renti hakikam nadu usnam syajar khandai spa nyopuar kat bala e hadu ki bathung thamai menta kumpa ka pau ka Meghalaya High Court kadi ka baningkong ban pentray kam ya ka jingbu renti ya ki nongtray ketika kadi ka jingwat ati ai halor ka ni ka distribution policy kaba dang siang yu iba na kadang ka High Court kala hukum ya ka komen ng Meghalaya na mentaga ni ka pentri kam ka rostat haka asan tarik na basaw arhaja akuat ti habayde bani ka hukum juk High Court ti kajingkali kalong balay ba pelong yang aban le ati ai kade halor ka jimmi ka advertisement ng type High Court ni ing tu ka advertisement le iba nak chotoli ki pos ki khasi gi yo tang lai teli te ki karo gi yo adu nyu ti ke de tu wa ketik yang aban wa ya ka daw do yu hundet jung ta ka reservation ta ka rosta ti be de ne ngalawat ati ai na po personal department po secretariat ti kata ka information ga bangapan banangkong gale please provide me information regarding the recent stroke status on reservation policy as published by Meghalaya High Court dated 23/6/2022. And number 2, please provide me zero copy of office memorandum of personal department dated 10/5/2022.
Number 3, please provide me information about the advertisement dated 23/6/2022 during the citing the ratio to fill the vacancy with a number of 7 reserved seat for Karo and 3 reserved seat for the Kasi Jentia. Hadu bentai ke kali tu fai ban pet la katno kiyo Kasi katno kiyo Karo bakunta kata. Di regla kelase kiyo bun Kasi di nanis kmat Kasi yang ni kena miyo kam syure. Kintep saki Karo apa ki het department. Tari kamram juk tiki het department nanis kmat bakhap kali fai apek kirkot katari kamram ni men kabar kalomba MPSC la DSC da katep kam manage mat ka yo jingbit chwana ko ka personal department B chwa bakan advertise ki peus ta dia na ba bat kamara bat kedai ba hani la tho shai ba nam tai district hi kan namlong shu 40 kan long ba general 80% mo karo ye kan tai kam ba yan ta ka district tang ba ka first preference kan le nam ta ki tuki traditional Lada Omdon ki traditional mut ki benabar ki laban thep kam chubo kam post jenia bobon ki traditional ki namdo ti hap thep ki benabar ki laban thep am tu lada kim don ki traditional kani kala ken sai ne ko arda ne ba namta district level kani ka rostar kan nam trikam tang ba ka syong ka orda na ko gubernur ni la 100 obar ya kani ka office menundom su gubernur banle ya bodon kam habide ba kani ki district level afai da ka komen mesnias ko aikut ka ong banang ni skmat ka reservation roster will not be applicable to that number 1 vacancy filled by transfer deputation or by promotion dikata kamlo applicable. Number 2 temporary appointment of less than 25 days duration. Number 3 purely temporary establishment such as workshop staff including daily rated and monthly rated staff. Kani sa long ni namar babu ni department kum PCE kum poki health department ting giwan na maka scheme. Tika scheme klam nang tray namla ban yak to scheme. Tika ni workshop dan kam ban thung. Tika ni kamlong applicable nang takanika roster. But kani kamlong applicable kani ka contractual appointment ro. Kani ko kam contract kadon ni kini ro kum ki ibawan ki scheme ko blok ka scheme spasi komuni scheme livelihood kini kita teter gitu kontraktual tu thung be nomor ba keturo kadai ka scheme ka ba antip ka kul anoro kum ka SSSA ro keturo ka scheme ka ba kalapan kut kum 6000 800 ka ta kadai ka jingpyntip ayo ba kala ai kani ka order jong high court ka ba order high court committee be kadai ka direction ya government no khalia ban implement ya kani ka roster mar kum ba yethu yepi ba kani ka roster system kadai kabenta ka berungkam ndai tang hapa meklia all India hi nama kadai marbos kata hi ngile ka bahan ring ngim simale unti ka badai limenta padai ka direction jong high court kemudian ni skmat ngile ka badai ndai kamde padai ka babha ti ngine skmat ka ta kadai kamram juga department bah baro ban maintain ni kirkot ba thep kang thung kam apa state meklia aku beti be ka reservation kharkhnai spa new franchise ba don kejing mangkam kerpang nam tai kasi jan tia karo prapu persen 100% nam tai ST giwe bakat 100% berada nam tai general ti hebede ni kani ka reservation kala tho shai ne bade nam tai district kamlong applicable namar ba kisim da taw jingbit jingbiang jong ki permanent residential apa district ti ta long giong banang wa di kiri ko ta na khli ko i fai paro na do nyu ai kam de basugi department ro ban khli kiri ko tiga dek ka ba jing ka krawe kili direktoriat ban khli ki report be kla khli ki mintai ko kisla tam mai mintai ki pending kan pending ini ki palawan pala kuna pun ju kali ki palawan ka pala ban submit ki report ko personal department umon nam ni nam la shu nam kani la ken shai ba ki ba ai fresh recruitment no ka bi jing bit chana ka personal department palawan share Ongga ni kani information ke anne ka pa ni tu hangni di ong information not available kapau ba kani ka le secretariat mat se kam don jingtip halor ka tu ka notification juga jong tu ka high court ti wal kata long ha ka jing suthu jong nga kalong ba high court kadi head department kalong juga head kemut ka trikam no rosta telese menchwa kiladon ki kasi ki barung khambon nang tu ti mentala thep pada thep laki karo kata ni ka jenis tu nama deki ka head department tai kemut kat kembali ka ibu pi ko
Kalau saya untuk bayarkan ni kan, representative policy just 22, dan trikam tanggi head of department, dari hagi district preference specific permanent, if that, then kita parti bed 80% open door. Kami show 40. Kami show 40. Kedai open door 80%. Lada kita try kim dah. Lagi don dekat fast friend ke buang pi kali try senang.